Kajing temu jang sorkar jela ban wanra ya kalintiral hak jela Meghalaya daga batmu ban khot baro ki kli no sanshar ban no yalam party banakran sani bha halor katai ka benta habayo banakran bat working president jong ka party UDP ba Titos Khan hak jan me jong ka santarik jeleu arhajar arpusan ulaong baka party kan selej banashim benta banya peliu jingmut lam pat ka sorkar ula penpau ba haswa baka party kan leja benta kan lum shoya baro kinong yalam ka party ke ai bakin ai jingmut bat rapat sya ka sorkar ula ong baka party ka yeng haka nongrem ka bas scam bakat bampat don ki an ki baklan kandang persya shwa ya kalentiral Ni layak keren dulu yang ini kebentar kok ke komiti gitu ni atau bah ni lama itu ban isu mentah ke orang pasti penting lebih ni keren kalau kan itu ke sorkar dan pan yang kejimun lagi nongelam berarti tegala jet yang di angut di nongifat berarti kata kita jet yang bagi ba dan pembui bagi nikmat berarti hakan kita dan bahas suara nilai ini dalam kan sadang ke jenis selong jumut agak bangin pan yang kejimut nak baru ki MLA ki MDC ki leaders of the party ke bangin perselong haganika all party meeting mereka stang ke party hadu mentah long ba kat bampat dan ni mechanism ke biang kamu ina persyai semua ada halu kata kan orang bangilu nak kalian ke party ni ong bangi dei ban yesim mentah Hangkai yang sumpah pusing ni. Okay, nak kata teka syong haga jing snow ke jongki, ka let's say ka jing snow jongki dah ka bomesim mentah kamut maki persyak dai dengan ngamnang banong, kamut habaya sim mentah ngiasyak dai. Ngi tingi ong ta. Kamut tang bapilih sim mentah haga meeting kamut bangiasyak dai. Yang kata ke isu kan. Pangilan yang tu kamut ngidal ka nongrim, ngidal ka idea, ngidal ka jong ai ki views ki ke jing ajimut ke jungi ya ke bangin ai bukan ya ngastan seperti ya kan di murah kami bisa makan aduh mentah kalau kadang ni kadang waktu ni lagi